ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze wowe ukomeje kudukurikira nk'ibisanzwe uri ku gicumbi cy'amakuru abagezweho hirya no hino ku isi. Ibyegeranyo byariwe dasa utasanga ahandi, byose ubisanga hano, ari nako turusha kungurana ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Reka ngushimire cyane wowe umaze gukora subscribe kuri iyi channel, ukaba ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru agezweho muri entertainment, muri sport no mu bindi bigiye bitandukanye. Ibyegeranyo byariwe ubudasa, ari nako turusha kungurana ubwenge ku bintu bigiye bitandukanye. Reka nguhe ikaze muri top 10 yacu y'uyu munsi, aho tugiye kuvuga ku bihugu birimo aba YouTuber benshi cyangwa se abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ni urutonde rwakozwe n'urubuga rwitwa www.statista.com, rwakozwe muri uyu mwaka wa 2023, bagaragaza ibihugu biza imbere cyane ku isi mu gukoresha urubuga rwa YouTube. Urubuga rwa YouTube ni urubuga ruza mu mbuga zikoreshwa n'abantu benshi ku isi, ruri muri top 5, ngira ngo kugeza kuri ubu ruri ku mwanya wa gatatu. Kuri ubu rero urubuga rwa YouTube rukomeje no guteza imbere abantu batari bake ba creating nyine amachannel kuri uru rubuga, hanyuma wamara kuzuza ibisabwa kugira ngo utangire uhembwe, ugatangira kubona amafaranga ubikesha urubuga rwa YouTube. Binatuma nyine bikururira abantu benshi mu gukoresha urubuga mu mpande zitandukanye z'isi. Urubuga rwa iyi website yitwa www.statista.com yadukoreye urutonde rw'ibihugu bijya kuri 13 bikoreshwamo YouTube cyangwa se birimo aba YouTuber benshi kugeza kuri ubu. Ngushimira cyane rero ukomeje kubana natwe, rekana gwikaza muri iyi top 10 nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Amy Al. Twihuta cyane ku mwanya wa 13 kuri uru rutonde turahasanga igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi, ni igihugu cy'Ubufaransa. Iki gihugu kiza ku mwanya wa 13 mu kuba amo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Kirimo abantu basaga miliyoni 52,100 bakoresha urubuga rwa YouTube. Ntutungurwe kuba wabona abantu bakoresha urubuga rwa YouTube mu gihugu runaka wenda bari hejuru ya population cyangwa se abaturage batuye icyo gihugu, kuko iyo ufite YouTube channel 3 bibarwa nyine ko ari ama YouTube babarabo umubare wa YouTube, ntago babara umubare w'abaturage. Birashoboka cyane rero gushobora kubona umubare wa YouTubers uri hejuru cyane, kuko kimwe nuko bishoboka ko aba YouTubers nk'umu YouTuber umwe ashobora kugira ama YouTube channel menshi. Ku mwanya rero wa 12 kuri uru rutonde turasanga nanone United Kingdom, ni ubwami bw'Ubwongereza. Ubwami bw'Ubwongereza bigaragara ko abantu bakoreshamo YouTube bangana na miliyoni 57,100, bishyira iki gihugu ku mwanya wa 12 mu bihugu bikoreshwamo YouTube, bikoreshwa birimo abantu benshi bakoresha YouTube. Ku mwanya wa 11 turasanga igihugu cya Philippines. Iki gihugu kirimo ama YouTube channel cyangwa se abantu bakoresha YouTube bangana na miliyoni 57 ndetse n'ibihumbi 700. Ibi rero bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa 11 mu bihugu birimo abantu benshi bakoresha YouTube. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Turkiye cyangwa se Turkey. Iki gihugu kikaba kiza nyine ku mwanya wa 10 mu bihugu birimo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube, aho iki gihugu kirimo abantu basaga miliyoni 57,900 bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Vietnam. Muri iki gihugu abantu basaga miliyoni 63 bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 8 turasanga nanone igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi, ni igihugu cya Germany cyangwa se igihugu cy'Ubudage. Muri iki gihugu abantu basaga miliyoni 70 ndetse n'ibihumbi 900 bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, igihugu cyantahoze gifatanye n'igihugu cy'Ubuhinde, n'igihugu cyitwa Pakistan. Iki gihugu cya Pakistan abantu basaga miliyoni 71,700 bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 6 twihuta cyane mu bihugu birimo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube turasanga nanone igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, ni igihugu cya Japan cyangwa se Ubuyapani. Iki gihugu kikaba kirimo abantu basaga miliyoni 78,400 bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 5 twinjira muri top 5.
Ku mwanya wa gatanu rero turasanga igihugu cya Mexique. Iki gihugu kikaba kirimo abantu basaga miliyoni 81 bakoresha urubuga rwa YouTube, dore ko abantu bakoresha urubuga muri iki gihugu ari miliyoni 81,800. Ni abantu bakoresha urubuga rwa YouTube mu gihugu cya Mexique muri uyu mwaka wa 2023, bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa gatanu mu bihugu birimo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Indonesia. Iki gihugu cya Indonesia kiza ku mwanya wa kane mu kugira abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Bigaragara ko hari abantu bakoresha urubuga rwa YouTube muri Indonesia ari abantu basaga miliyoni 139, bituma rero iki gihugu kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite abantu benshi cyangwa se bituwemo n'abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu giherereye muri Amerika Latine cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo, ni igihugu cya Brazil. Iki gihugu cya Brazil kikaba gifite cyangwa se gifite abagituwe n'abaturage bakoresha YouTube bagera kuri miliyoni 142, bituma iki gihugu cya Brazil kiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu birimo aba YouTuber cyangwa se abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, kikaba kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bituwe cyane ku isi, ni igihugu cy'Ubuhinde. Iki gihugu cy'Ubuhinde kikaba kugeza kuri ubu kirimo abantu bakoresha YouTube bagera kuri miliyoni 468, bituma rero iki gihugu cy'Ubuhinde kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bya mbere ku isi birimo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ngayo nguko rero muri top 10 yacu y'uyu munsi twavugaga ku bihugu bigera kuri 13 birimo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ni ibihugu bya mbere ku isi nyine birimo abantu benshi bakoresha urubuga rwa YouTube. Ni urutonde nawe ushobora kujya kuri www.statista.com ugasoma ibirambuye kuri uru rutonde, ariko nanone tukugezaho hano kugira ngo wowe utabashije kugera hano kuri statista.com ubashe nawe gusobanukirwa. Reka ngushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel ukaba ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nawe nige nitwa Emial, komeza ugira ibihe byiza, ibyo urimo byose bikugendekere uko wifuza, unagirwa n'ibiganiro byacu. Salam, shalom.